Svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Ljudi, danas otvaramo chestove. Sa nama je Anto, moj brat. Bok ljudi. Hajde, prvo ću ja otvoriti jedan climb chest. Hajmo. 1620 golda, 7 skeletona, 25 bats, 39 goblin gang, ništa od legi, 6 rocket, 160, barem zepi, yes. Sad idemo na sljedeći account gdje će Anto otvoriti free. Evo nas natrag ljudi, sad Anto otvara free chest, ajde ti reci šta si dobio. Gold, mini peka i goblini i clan chest Anto otvara. Nemoj brzo, ovako usporeno, imaš vremena. 1620 golda, milion horda, 5 musketara, 52 bats, ništa, legi 76 bombera, 103 miniona, 22 furnace i barem epic, skeleton army može, nećemo se žaliti, mover usmetaš mi. Idemo sad na sljedeći. Evo ljudi nas, tu smo opet. Ajde Ante, otvori dva free chesta, ja ću giant. Op. Nope. Ne brzo da kažem da si dobio. 75 golda, jedan fireball, ajde reci. I Ice Spirit. Ice Spirit. Sorry. Gold, Battle Royale i bats. Sad ja giant, hoš ti giant? Može. Ajde. 670 golda, 38 bomber, Battle Royale, Fire Spirits i vatreni i Rocket. raket. Nije loš, ajde go u shopu. Requestat ćemo bowlera. Da ja bi ga da. I to je to od ovog videa, ja se nadam da se svidio, ako je ostavite like, share i subscribe. I do sljedećeg videa